nina nesilo. Ngibingelele nesilo samabandla bayethe ihlanganezwe. Bese ngibingelela laManazaretha egameni likaNkulunkulu esimkhonzayo. Amen. Sabatha lasekuseni sokuthola umfundisi omkhulu wasezimele Nkosi Moses. Mvakeli wakho uMavuso wasekwandeni amelelele. Amen. Umthandazo weSabatha sihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane senkumbuzo yokusila inkumbuzo kaNkulunkulu. Bandla lenkosi masikuke standards. Amen. Amen. Ngiyakhuleka silo esikhulu silo samabandla. Nkosi yezulu nomhlaba, ngiyabonga Nkosi ukungithuma. Ngiyasicelela eShemba ingcwele ukuthi umsebenzi wakho ongithume wona ngikuzwe uma ukhuluma, ngoba namhlanje baye bahlale bethi kuguqe ingane. Impela ke namhlanje kuguqe ingane yangempela. Cela ke Nkosi ungiqinise amadolo, ngingabi nakho ukwesaba okukhulu, futhi Nkosi ngingabi nakho ukungakuzwa. Ngiyacela ukudlula amavesi amabili noma amathathu esihlabelelweni u98. Sabatha
namhlangothi enkosini isabatha namhlanje amen. Lolu suku lwesabatha lusuku olwabusiswa emazulwini. Mhlamane umdali wezulu nomhlaba esenzela lo mhlaba wabe sebusisa Kuyangihlupha lokho kuyangithuka. Bangcwele abahle wabe sebusisa usuku lwesabatha
emsebenzini yonke abeyenzile wabesephumula ngalolu suku. Ithi-ke incwadi engcwele uJehova walibusisa lolu suku, alukho lemangalo. Ngiyawucela Hosea Genesis 2. Genesis 2. Awusuke esahluke. Njalo kwaphela izulu nomhlaba namabandla akho. Ithi incwadi engcwele njalo kwaphela izulu nomhlaba Namabandla akho. ithi namabandla onke akhona, izintaba zonke, kwaphela izulu nomhlaba kwasekwenzekala. Ngosuku lwesikhombisa uThixo wayeqedile imisebenzi abe eyenzile. Ithi ngosuku lwesikhombisa uThixo wayeqedile ukwenza imisebenzi yonke ayeyenzile. Waphumula ngosuku lwesikhombisa emsebenzini yonke abe eyenzile. Waseyaphumula ngosuku lwesikhombisa emsebenzini yonke abeyenzile. uThixo wabusisa usuku lwesikhombisa. Ithi uThixo wabeseyalibusisa usuku lwesikhombisa. Ngiyathemba siyavumelana sonke ukuthi namhlanje usuku lwesikhombisa. Walwenza lwabangcwele. Ithi walenza lolu suku lwabangcwele. Ngoba ngalolo suku uThixo waphumula emsebenzini yonke yakhe abejabulile wayenza. Silapho-ke thina sibonga uNkulunkulu owasilethela ushembe ukuthi isabatha lingashabalali, ngoba ukuba kukho ushembe amathemba mancane ukuthi ngabe isabatha likhona, ngoba izikolo ezinye ezikhona ziyachitha isabatha. Sileyo ndawana lokuthi-ke namhlanje sisesabatheni namhlanje usuku olungolokuqala olwesonto. Abangena bejabulile, abaphuma bejabula, sengiyafika elokishini sebaba wakhona useyangibiza usethi mkhwenyana awuze ngapha. Uma ngingena endlini kukhona abantu laba bahambe bedayisa incwadi bafika bathi ungabiza ngwasemathonweni nasukungabe safihla badayisa incwadi bathi awufuni ukukholwa. Ngithi mina hayi ngahlala kanjani ngafuna ukukholwa, mina ngikholiwe. Bathi ukholwaphi? Ngithi mina ngiliNazaretha ngigcina isabatha. Isabatha lungumgogodla wempilo.
isabatha labusiswa uNkulunkulu. Uthi lo khulumayo uthi hayi isabatha alisekho selaphela. Ngithi mina hayi kukhona imithetho ehambisana nesabatha. Uma ungathi isabatha seliphelile lemthetho ehambisana nesabatha ekukhuluma kuthiwa izingane ihloniphe abazali bazo abantu bangabe beseba amajele akhona nje ngoba ukumphumela wesabatha. Exodus 20 verse 8. Khumbula usuku lwesabatha ulugcine lube ngcwele. Njengoba silapha sikhumbule usuku lwesabatha okumnandi namhlanje uma sikhumbule lolu suku lwesabatha sikhumbule kwethu lapha kwaGogo. Njengoba silapha nje sikaGogo siyajakadula sithi zakhekhe. Ithi incwadi khumbula usuku lwesabatha uligcine libe ngcwele. Owenza izinsuku uyosebenza izinsuku ezisithupha uwenze wonke umsebenzi wakho. Ithi uyosebenza insuku ezisithupha uwenze wonke umsebenzi wakho. Wonke umuntu ngokukaNkulunkulu kufanele ngabe namhlanje sigoqa izandla funeka siyodliva ngeli. Kepha usuku lwesikhombisa luyisabatha likaJehova uThixo wakho. Ithi ke usuku lwesikhombisa luwusuku lukaJehova uThixo wethu sonke umdali wezulu nomhlaba osidalileyo. Ungasebenzi umsebenzi ngalo. Ithi ususize ungawusebenzi umsebenzi ngalo. Wena nendodana yakho. Ithi wena ke nendodana yakho. Nendodakazi yakho. Nendodakazi yakho. Nesisebenzi sakho. Nesisebenzi sakho. Sesilisa nesesifazane. Sesilisa nesesifazane. Nezinkabi zakho. Ithi ngisho ney'nkabi zakho. Lohambileyo kuwe. Ngikutshela ukuthi ngisebenza permanent. Ithi ney'nkabi zakho ngalolu suku lwanamhlanje akufanele amajoka ahlale entanyeni. Ngoba phela thina senziwa umenzi wethu. Nohambileyo kuwe osemzini wakho. Ithi ngisho nesihambi esisemzini wakho ngalolu suku lwanamhlanje asihlale phansi. Ngokuba ngezinsuku ezisithupha uJehova wenza izulu nomhlaba nolwandle. Ithi ke ngey'nsuku ezisithupha uJehova wenza izulu nomhlaba. Nakho konke okukho. Njengoba silapha sizidalwa kaNkulunkulu. Sonke njengoba silapha sadalwa uNkulunkulu. Wasesibekela lo mthetho kule ncwadi engcwele ukholwa sithathe encwadini engcwele yasezulwini indoda emnyama emlombovu. Ithi ungawusebenzi umsebenzi ngalo uma usebenza umsebenzi ngalo uyalethuka isabatha likaJehova. Akukho lutho ushembe akafike wakwenza wagudlula endalweni kaNkulunkulu. Ithi indoda mayikhuluma nami ibone insizwa ngapha ezweni lakithi ibone insizwa ngempela eyaziwayo insizwa ukuthi hayi mase kukhona yona insizwa phela. Uthi hawu lona ubani loya angathi umagubane ngithi mina uye uthi wanentshebe engaka
wanentshebe engaka uMaqhubana ngithi mina hayi usadliwa unkatha lonyazi lezulu ithi hawu mthunu hey le nkonzo yenu ayishili utho nami ngiyithanda kodwa ithi hawu imithetho ngithi mina hayi nasemkhukhwini ukhona umthetho lapha sisemthethweni kaNkulunkulu ozaba nakho konke okukho waphumula ngosuku lwesikhombisa ithi ke wabe siyaphumula ngosuku lwesikhombisa ngakho uJehova wabusisa usuku lwesikhombisa walwenza lwaba ingcwele ithi ke uJehova wabusisa usuku lwesikhombisa waselenza labangcwele ngiyabonga baba bese banzima abantu bathi abantu hawo abanye baye baze betasile bathi hawo phela mama kuyisabatha alivi mina hayi 35 Exodus bezimemeza izimvu zakho uMose wabutha isizwe sonke sakwa-Israyeli ithi ke uMose wabutha sonke isizwe sakwa-Israyeli thina lapha eAfrika sithunyazi lubuthe sonke isizwe sase-Afrika wathi kubo ilawa amazwi awashoyo uJehova kubani wagcina thina sithunyazi luthi ilawa amazwi awashoyo uJehova ukuba siwagcine kosetshenzwa izinsuku eziyisithupha ithi kuphela kuyosetshenzwa insuku eziyisithupha kuphela kepha olwesikhombisa alube usuku olungcwele kini olwesikhombisa alube usuku olungcwele kithi njengoba silapha nje sidumisa usuku olungcwele sithi singene ebungcweleni ngoba noNkulunkulu wangena ebungcweleni isabatha lokuphumula kuJehova linye usuku eBhayibhelini Genesis to Sambulo lunye usuku olubhaliwe olubusisiwe olufuneka ukuthi abantu bakhonze ngalo lo osebenza umsebenzi ngalo akafe osebenza umsebenzi ngalo ithi makafe ngihlezi sesabatheni bangcwele ningabasi umlilo ezindlini zenu ngosuku lwesabatha nansi indaba ke thina ukuthi yini sicima umlilo singawubasi ngoba silandela izwi ningabasi umlilo ezindlini zenu ngosuku lwesabatha uMose washo kuso sonke isizwe sakwa-Israyeli ningabasi umlilo ezindlini zenu ngesabatha Leviticus 26 2 bezimemeza izimvu zakho
wathi uShembe nina abantwana eseniphakamise isandla anogcina amasabatha nihloniphe indawo engcwele yami nize nihloniphe indawo engcwele kaThixo nginguJehova ithi kodwa mina nguJehova uma nihamba ngemithetho yami nigcine imiyalo yami niyenze ithi manihamba ngemithetho yami bese nigcina imiyalo yami niyenze njengoba sila sigcine yona khona ngiyakunika imvula ngesikhathi sayo uma sigcina imithetho kaThixo nemvula siyayithola ngesikhathi sayo kwenze njani imvula yamababili ikashephi imvula kuphi la khona ubani lo ongaligcini isabatha ngoba incwadi engcwele ithi ngiyonika imvula ngesikhathi sayo uma ngabe nigcina amasabatha ami akasekho uNqobo izwe liyawuthela ukudla kwalo ithi mangabe sigcina amasabatha izwe liyawuthela ukudla bangalamba abantu uphi ukudla manje nemithi yasendle iyawuthela isithelo sayo ithi ngisho nemithi yasendle iyawuthela iy'thelo zayo ziphi lezi iy'thelo thina sakhula kukhona amagwenye sakhula kukhona amatulo sakhula kukhona zonke izinto kwakukhona umnqala washonaphi manje bezimemeza izimvu zakho Bangcwele abahle enkosini. Bangcwele abahle enkosini. Sisenkonzweni yesabatha amen. Uma sisenkonzweni yesabatha sizozama ukulwa nesono. Njengoba sila sizozama ukuthi omunye nomunye kuthi mangabe kufika usuku lokuhamba kwakhe abonane noThixo ngale kwelizayo. Ngoba uma ngabe usingebonane noThixo kwale kwelizayo siyoya ezulwini likababa. Ake sifunde. Ake sifunde uGesu uzosifica ngendlela. yeah Kuzokhanya ngendlela. Benzimemeza Isabelelo samaNazaretha Isabelelo samaNazaretha 26 abesimfundo ngithe sizama ukulwa nesono zonke izono engizenzileyo ithi ke sewukhona emhlabeni ithi izono zonke ozenzileyo zingabo zenzile zimi
izono ebese zima ngothi phambi zingake zakho ngingethukuse noma ithi ngeke uzowufihle noma sisodwa esingenakwaziwa esingeze saziwa ngazama ngaphelela ehlane ithi ngaze ngazama ukuzifihla ithi ngaphelela ehlane ngathanda ukuzithukusa ithi ngathanda ukuzithukusa ngathi uma ngithandaza ngisehlane zangimemeza ngezwi elikhulu ithi izona ziyakumemeza noma uthandaza ziyakumemeza ngezwi elikhulu zithi hawe mngani wami wemba kukhona imithetho ebekiwe lapha ebandleni ukuthi singayenzi ngaleli yalanga ziyakumemeza zithi wemngani wami wena mina nawe cha njengoba ngilapha nje wena ngize kuwe zathi ungangishiyi nami uze ungangishiyi nami ngiyathanda ukuhamba nawe zithi ngiyathanda ukuhamba nawe ziyokumemeza ngiyekokuzwa okushoyo phambi kababa osezulwini uyozwa okushoyo phambi konyazi lwezulu kudingeka usifihle zonke izono zakho kudingeka uyifihle zonke izono zakho na ungangishiyi noma uyothandaza yebo ngiyathanda ngikuzwe ukuzibika kwakho usuku awuloshebe sinaye njengoba elapha nje usindisa abantu amen njengoba elapha nje uyozwa abanye abantu bekhuluma bethi thina sisindisa ushebe olunye usuku sasisuka eGoli saba ngemoto kwakusekhona amaveni lawa amadala lawa okwakuthiwa ama-C10 nama-C30 sathi masidlule eBalfour siphikelele eGreystad abajwayele eGoli sihamba sendleleni yasiyaphuma imoto yasiyanqamula yahamba yayoshona kodwa ngoba sasingabafana bakaShebe sathi Shebe wasuka iKhenophu njengoba iKhenophu yayiboshwe ngamabhawodi yasuka nempahla ezaziphezulu yayothi chume thina sasale emgwaqeni ngalo Shembe simlandelayo angizengala kakhulu kodwa ngiyala umbhalo wabhala ngelila wathi alikho elinye igama esingasinda ngalo alikhona likaShembe likhona elikaShembe esingasinda ngalo ngolunye usuku ngangisasebenza unkosikazi wami wafika wangifonela wathi ngithunyiwe ekhaya kuthiwa ngizosho ukuthi indlu asenayo ngeke ngivume kakhulu ukuthi kuthiwa alikho elinye igama esingasinda nantu unyazimeza phambi kwethu nalo unyazi lesiziphambi kwethu ngithi mina hawu asisenayo indlu uthi indlu kayisekho ngithunywe ubaba
uthi akangizosho ukuthi indlu kasenayo sithe uma silala uthi kwadikiza izulu lilelibanika kuthe ngabo level laduma kakhulu uthi langena ngefastela uthi thena ngena ngefastela kwangena isigaxa esikhulu esibomvu uthi ngithe shembe uthi laphakama laphuma neKapa laze la ukuthi sipase inkomo ngaleli gama uthi ngithe shembe uthi laphakama iKapa layowela ngezansi kwesipase inkomo lafike lacakazeka la njengotshani yikho ngithi angithandathandi kahle umbhali mayethi alikho elinye sasinda sasuka sayekhaya sithe masifike ekhaya afika amaNazaretha agcwala umuzi athi Nkosi yethu simakade amaNazaretha esethatha ichibi amanzi ola kumthandazo alapha ekhaya basebeqhela lapha bathi yakhe khona athi hawu esizwe bathi yakhe aleso sikhathi unkosikazi wayenengane nenyanga ezisithupha bathi hayi ayisiwe kwabathile ngeke itholi ingane ngathi ngeke thina sinoshemba yindawo nali igama ithina sinoshembe akukho lapha ezoyothathwa khona ikhulile manje nkosikazi yomzwayo inengane ngaleli gama ngaleli gama inengane ayisiwanga ukuyothathwa ikho-ke ngithi angisengavuma kahle uma kuthiwa likho elinye igama ngoba elinye igama likhona ngolunye usuku ufika amakhosazane ayethunyiwe ukuba azoshumayela ivangeli afika yashumayela athi azikho inyumba kulelizwe uthi mayeseqedile ukushumayela uyasondela umama omzalayo uthi mina hayi uthi ngathola abantwana ngiyabathola kodwa anginayo umntwana nomfana alikho elinye igama hayi God likhona yilo uthi mina ngiyabathola abantwana kodwa womfana umntwana kanginaye bathi sesiyahamba siyakujulayo njengoba sesiyakujulayo nje awekho amaNazaretha kwathiwa ukhona ubaba uNtombela lapha ey'ntabeni zasePofane osebenza eThekwini kwathiwa bambelelani kuye kwathiwa bambelelani kuye base beyahamba wasebathi uma efika ekhaya efika etshela ubaba ethi lapha athe sikhona kuthiwe uma ufuna abantwana ushembe uyakunika manje kuthiwa sambe siye kuphakameni wathi ubaba kuzokwenziwa njani ngoba imali ayikho
wasebheka esibayeni esethola ijongo selimnyama wasuyalidayisa wathi mayeselidayisile ijongo selimnyama wasenikeza umama esimali ukuthi bahambe bayephakameni wathi mayefike ephakameni afika aMaNazaretha bekungafanele usuka mphethe uma umkhwenyana wasephathela likhona igama likhona igama wathi ngizofika ngithini ekhaya ngoba ekhaya kudayiswa inkomo njengoba kudayiswa inkomo ngizofika ngithini uthi ngathi nangithi ngiyaphuma ngiyochitha amanzi uthi kwaseqhamuka enye insizwa engangiyazi ezweni lakithi eMsima uthi yasibiza ngeka akamlesali igama lakamama yathi hawu Nomika yathi ubekwa yini la wathi bengithi ngizocela umntwana wathi kwamanje wathi kuthiwa ngingezi ngoba ubaba angizile naye wasethi woza njengamanje inkosi ngaphandle uthi umama kwakuumuntu wesintu uthi ngathatha ibhayi lami ngalithe emahlombe uthi ngase ngimlandela ngithe mangifika wafika isilwane sihleli laphana sasesiphakamisa ikhanda sasesibayeka bonke abakhona sasesiyamkhweba sathi yini inkosikazi nali igama loluphelile awayithini kanti umbhali uthi sasesimkhweba isilwane sasezulwini wasuyasondela lathi yini inkosikazi wathi ngizocela abantwana wathi uzocela umntwana wani ngoba wena abantwana unabo wathi hayi ngizocela umntwana womfana wathi shona njani wayizwe ngoba mntuna wayezwe ngobani ukuthi unabo makungeyena uNkulunkulu yithe sishoyo sithi ushembe uNkulunkulu amen lokho sikusho thalali selungeleni lethu hayi uthi wasethi hambuye lapha ezalukazini uthi mawufika ezalukazini uthi abakuphothela intambo uthi bafike bangiphothela intambo yomuzi abancane abawazi umuzi okhanda iy'thebe zokugayela umuzi nokuqotshela kuzo wathi bamuphothele wasebuya nayo eseya esilwaneni sathi mayifika esilwaneni sihleli safike saphinda ifindo phakathi nendawo sathi nangumfana nanti igama lalokhu livelile wathi mayibuyele ekhaya wathi mayifika ekhaya yafika yabuza indoda yasemaqhumeni yathi bakunikeni lapha ndiye khona yathi hayi banginikeza intambo wathi nani phakathi wathi ayinalutho wathi nefindo nje kuphela wathi zasesihambile hayibo khonda hayibo nayindaba yenziwa yikhaya wasiyazala umntwana uye lokhulumayo hayi igama lakhona uyabona umuntu owagajwa umbona ikhodi nambi la ukuthi wagajwa mina njengoba ngikhona ngaleli gama angaze ngigajwe futhi njengoba sengingaka ngeke ngiphinde ngigajwe ukholwa kwethu
uthatha igama olunye usuku kufika umame ethempelini uzothi hayi mina ekhaya angimtholi umntwana uma ngamtholi umntwana indoda uma kathi hambile iye etshwaleni iye ibuye ngishaye ithi akumuntu walutho ngoba ngazobulala umuzi basefika bathi bayakhulukhuluma nomshumayeli kwatholakala ukuthi bayagejagejana wasekhumbula lo mama ukuthi njoba ngingezwa kahle kodwa ngiyakwazi ukubhala useyambhalela ubhalela ubaba uyambhalela uthi njengoba ke usufike la ungayisebenzisa imithi ungayikhi into engcolileyo ungayikhi nengulube hey ngulube kudla kumnandi ake sizwe ivesi ake sizwe ivesi Levi 11 verse 7 Oza kude Levi 11 verse 7 Nengulube noma yahlukanise inselo idabula inselo kabili ayetshisi ingcolile kini uthi kumshumayeli uzusize uzahlukanise nengulube nasi isizathu sengulube hayi ngoba yafaka hayi ngoba zange nolwandle zinamadimoni ithi iBhayibheli ayetshisi isizathu kungetshisi leze khona namhlanje ziyetshisa ningayidli inyama yayo ithi ningayidli inyama yayo ningaphathi izidumbu zazo ithi lezidumbu zazo ningayiphathi zingcolile kini hayi alithi khona kufanele ngabe lisadle ngoba phela uNkulunkulu ukholo silithatha eBhayibhelini iyakhuluma indoda emnyama emlombomvu ithi nengulube noma yetshisa noma ayetshisi uthi ngcolile kini uthi ke ungayidli ngulube uhlale uze njalo ngesabatha uzofika usiyathandazela uthatha ingubo yomsolo yokuthandaza uthi baba wethu usisumi yayisondela ngaleli kukomama yasithi ngitshelela umshumayeli ukuthi hayi kukhona engekuzwayo akaguqa aqinise sikhuluma ngaleli gama hayi umbhalo wayengabonanga hayi wayengabonanga uthi ngikutshelela umshumayeli ukuthi akaguqe umshumayeli abesebiza uNkulunkulu kaShem zahamba isikhathi zahamba insuku yazalwa insizwa amen
wasekuthiwa phuthumani niyotshela amaNazaretha ukuthi usezele. Wathi ubaba mayifika umshumayeli wathi hayi uyigama lakhe ngimupha lona mina umsa wenkosi. Amen. Ikhona lensizwa inhla isuthi khona la. Inhla isuthi khona la. Wathi makubuyelwa kuyise wengane wathi hayi alikho elinye igama engizomnika lona yilo leli. Hayi likhona igama. Bangcwele abahle enkosini. Isikhathi singosomnikazi waso. Singesomnikazi waso isikhathi ngiyabonga kuqabadelwa kwethu ebuhleni bamaNazaretha mletha nomadinana nkuze ehlaba ezinye emantshebeni uphaphele insini ezimabili izulu ukuduma. Ngiyabonga Thixo ngibuyisela umsebenzi wasezulwini ezulwini. Inkosi inkosi. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo esikhulu neshumi. 110 sicela umshumayeli Dumisa wathi siyavuka sore isihlabelelo inkosi imbusisi. Usuku sipha mabangcwele. Lina mafu litu misa
Asibonge. Amen. Asibonge enkosini. KuNkulunkulu okhokho bethu. Baba silapha phambi kwakho sizobonga zonke izinto ezisenzelana zona sizonke. Sibonga kulala siphila waphila wasibusa umphefumulo sahlangana nenyama. Sibonga nokuzivikela ingozi zazafika lapha enyokweni siphephile. Sicela nabasendleleni nabo ubavikele bagcine befikile. Noma sizoni sicela baba usibheke usithande. Bese sifundisa ukukholwa. Sandisele nenzuzo zokuphila phansi komthunzwelana. Bese sehlisela izibusiso siphe nenhlanhla. Usenze sibe munye njengebombo lasimende. Usenze sihloniphane sizithandane ngezikhathi zonke. Bese uphilisa bonke abagulayo manje naphakathi yami. Friends, honorable Sibhaju Bhadi abathile eqedela uHaqabala. Friends, honorable Sibhaju Bhadi abathile eqedela uHaqabala. Nathi yobasela kwasendiya liwafuthe endulile phezulu kwaphezulu ushani. Base bemsongela kanti bawubangela phambili. Andwendwendwe ebheke esogweni kagalelo ukbathiya. Shawufehla lesibi sikhoma senyanga sikhethi nafezela nkomo yophuka uphondo kwekanyathikazi. Yofyafefa kwabanhlisi loqomisa into abasasemaphephetweni. Bombela isibela samaphondo idlamhlathi kaMayisa. Khalela kithi untwana bathakathela 40 lesayifa lemasongela senanta. Abawezwise libiza lithi yakobhosa ushe ngamaso thulana yaphutshelwa. Abezaqhamuke abaswe sayikhuphuka sakweliphezulu thema sukweliphezulu zanefunga sakhungasela saselithole nesizamakhosi lasedofini badoda benefunga fungasela thatha inyawo mangale kantolo kwamaphumulo ayimangalela ushambu sayitshela omaxaka wathatha ibhaxabhaxa phambanisa wayesebuza ethi shambelele ifa ngeloshuma lamthathaphi wakhipha incwadi omdala wensuku wayivula wamnikwa ibheke wavuma athi indaba zinandi sekuphakameni ulevuyo ofungela sizwe zonke wayivuyo uSolomon esilawudini esulu wavuyo uKing George kwabaseNgilandi wafuna nosobhuza kwelaseswazini wathatheleke ebhokeli kwelemsikazi ngamashobana 10 kwelathola amagwalagwala namadokolo swazi kamaphambo laphambisa kwelasinanda naliphambo uPeterson noJohn Dube nomali efana udlale eyayikudla into abasomkhambathi dabu mana phansi emzubelethe esiqhuma iphethu yawumikisa isiba kula bomela simela samampondo kula Nkosi yamaNazaretha weshule esikolo bongisani ngoba inkosi uthi ngiyayiholo inkosi unyazi kwabakashembe phakafa kodwa nguye kwabakashembe sihlangisethathwe inkosi unyazi kwabakashembe ngiyakho jwa nguye kwabakashembe hlohlothono selinkosi unyazi kwabakashembe abe sesibukele emkhayitsheni ebhula umlilo konjani 20 jokane ensimbi babulala umuzi wenyanga yesizulu bethi bantu kwenkosi uthi ngoncwadi hamba nonke kwebathakathi kwabasesihogweni ngatheliswa asebisini kwasilangisele sali ngisho wesifojita somgunyathi jiyanesu njengeqhamoka ushona ngapha uqhamuke ngapha Dambonde kwanqula umhlaba siyalukele eningizimu namaphethe uniza amshini zakuqatha ekhepha zazike emaphela efuswa intuthu emqathini kwasexhobalanu yangasulu sika somoya phisa lemhlophe lisagila iconse emakhosini libukazwe ngamakhosi emzansi nazwa limonyoselele obusaba lapha nabakude fika kanjani esijunisa ulwandle phethwa bamkhobana seqiniza amajele eRobben Island eyawukhuluma ethe ngemkhumula ngehebhe ulelele first mass oshontshono onsangadlela siyenyukanyuka hayifuze ezintabankulu ebheke ethuthukweni hayi ugobe eBloemfontein ngehlela wangehlula ngesilo isho nasegoli phisele lapha buxaba eDoornfontein sowabakhona isigodlo sasentshonalanga ekuthuthukweni kwamaNazaretha sowabakhona isigodlo sasenhlambulukweni ebuhleni bamaNazaretha sowabakhona isigodlo sasoswathini ekhenani lamaNazaretha susesimneni ngePeter lokho ije macaba sikhulu phela
7 ngasolotshosini ungena bikele ngesitesi manje ngebotshe emsusha wangena bikele ngesitesi manje ngebotshe ndaba esinathi wangena bikele ngesitesi manje ngebotshe Judia wangena bikele ngesitesi manje ngebotshe kwagibisila wangena bikele ngesitesi manje ngebotshe enkanyezini wangena bikele ngesitesi manje ngebotshe ekhalethu wangena bikele ngesitesi manje ngebotshe lindantoka wangena bikele ngesitesi manje ngebotshe ethemba lethu wangena bikele ngesitesi manje ngebotshe esabatheni wangena bikele ngesitesi manje ngebotshe ekwandeni wangena bikele ngesitesi wanje ngebotshe lasentokosweni uyakuhlulela kanjani uthatha imbonga wayibeka msebesambo liyela fana fika lenkantolo langathumbe libhobokela godla umnyombo phale lesibela hluma phakathi kwembodo netshe enye nguhulumeni enye izinkantolo unyathelisa umntwana kaphinda angene sajabhu ngapheli wayikhipha iqolo lomnyathelisi ukamagwasa msiki shile kathonke thola inyanya zamantungwa kenqulela buni ikhosomba likampasi nohlale webheke langaqunga somsika sesifulwe ngamaye sofunywa sofuye kumkana amabhodo sejabulweni thale insizwa ngela kodonsa labuye inkosi yamandebele sempolo zawusohlanje hawule ngonyama abuya nenqombi belethunya lomphoyisi umsuka sinyanya zazi yawusengelale ilala kanti umkhosi oselwa wajapha ukuduza kwephepha kulonto buko njengezakabhule uhlu bayede kandaba kanamagqubu wabona lisonye namantuba size makhosi awasohlangene awasekanzini sengathi mthakandaba ngahlala nje uye ubone umhlobo wakho umthakanhliziyo nawe umthakanhliziyo sengathi ungahlala nje uye ubone umhlobo wakho umthakandayo ngoba imphande yokulawa izaphelayo Kosi yamakhosi Thole sithi amen uzodlala indaba enkulu asithuleke sonke sibukele ukuze sibe nomlando omuhle empilweni zethu ngiyabonga ngegama lenkosi amen
phezulu ekhulu singongoza ezinkulu sitintethele nangene namhlanje sesingene nobani uyabona ngayibona Nkosi basona isifungo sokuba kusebenza ngenene wakhulwa kahle azokwenziwa noma besesosiyali kodwa kuyenzeka yini okubonakalayo namhlanje